Rhyme and Reason Project YouTube channel la kan lo lom le vek chau hei tun truma hian Fianrial Fakna hun karon mang le thei dona tun truma Fianrial Fakna hun meron man pui tur hi Lalrinzuala Nghaka tlangwal Lalrinzuala Nghaka ania ti chuan hei Nghaka ti kan hua kan thathiam thei meang chen khat chuan kan video masazok Fianrial Fakna masazok ka khan Reverend Dr. Vanal Nghaka karon koma Reverend Dr. Vanal Nghaka fapatum berani zola hi ti chuan kan man thiam to main karing tin engwangin nge tun truma hian karon kom tita po kha nia om thea zola hi hei tun haya thu soi tura han som na te rong bol na kong han zo in reasons to believe hian shilonga ken an headquarter o machuta chuanin an speaker an yatin trainer an boka an how to ta zinga mi ni ti chuan kan man thei meang an rong bol na hi tian an dar chho zela tin tun haya te po hian som na te po dong chho nual ta meya a thu soi te ngai thla kan no ma chu ta tang chon rong bol na te poi hi han bel sian kan du atin ama testimony te tin rong bol tu ren pek na te le tun lai thalai khove la thlir dan te po hi hret kan chaka chu tun truma po hianin karon kom na chan tur ani zola chunga lom thu kan sai miron thut pui theya pumam ke tak kalom amasa in rhyme and reason chung ko te po in za vain chi bai ka buk chewa hetianga ke ni tu hriat vak lo han ti mai yang min ron ngai lu thiama min ron kom du hri mi ka tan chuan choi moi sa ta ka ngai ya pathin khong ai no wan chu ni po ka ring kalom hle mai mi hun kan mang tur ki kan lom tu kan ngat hun tramin pe the hi rong bola chung chang ne kan lo hre zau train boy sia te hun thatak min lo pe the kan lom khop me self introduction hi an neila thain ka ria chuta chuan an tingi family background te zirna rong bol na thleng khan le K3P chan vo tiam khanin minan shil thela lo mo tang tro alle ka lo me ama sain tu tuna soita kan khan ka ming chu Lalrinzuala Nghaka ani mi tam ta hian nge tinge mo Nghaka tin an unau hian an da thin le ti zon hei kan tong fo thina e ka pa hi tuna soita kan khan tun ma thu ril thin thu ril rong bol na sa ta ka kalpui thin Reverend Vanal Nghaka khania ti chuanin a ming hi ke kan pipu te le kan nu le pa te kum hoang khan nam ming hi an document ta han an da lu tuk ngai lova ka pa po kha Vanal Nghaka ti top khana da thina chumi wang chon phai lama te le khan zir don khan ming registration a khanin nam ming motal kha da kha ngai ve sia khami a khan ani na birth certificate ha ta han siam thata han thak dang lem le ai kha chuanin an college an zirna an ho tu pa pakhat khanin iming itian chen shangila van lal ti hi iming masani sela Nghaka ti hi nam ming in sim mayang an ti poilo turan ngai khania ti chuanan an kalpui ta zirna te po chun zom zel ta khania chu ke ni hian en ti hian Nghaka ti khan nam ming anga kan unau hian ni kan ron pu chom ta kha Nghaka ti na chan kha karon soi fi masalok ni ta sela a tho ome ti chuanin soita han ka pa chu Reverend Vanal Nghaka ni kan nu hi lal ngak leli ania kanu hi mitam takina an hriat ta na kan du ve mai pakhat chu kapa ina khatia rong bol na kal ai zong khan kapa hi min zin bo san na sa ve em thina kanu hian in asa takin kan unau kan chung ko min en kol ve thina ni nu huai sen nu taima fa te hanga em tu ani pi Nghaki tin an ko thina mak ve deuh mai chu kapa hi Nghaka ni kanu bo hi Nghaki ani ve hlo mai bo kani tin kan unau hi unau pali pin pui unau pali kanaya kan upaber hi chu kan hretlang tura kan ngaya politics lampang kan lo tu yani chuan Dr. Lalmal Soma Nghaka tun ma kha chuan asum dona D3 business enterprise kha lar pui ve de lek thina ti chuan tuna hian Mizoram Congress Party a hian in treasurer ni chhota kan unau zinga upaber ani hian nupui Dr. Ma pui aneya ani hian pathian mal som na changin pa pani du tak mai an neya tin kan upaber tu hi lalrem sanga ania ani hi ukil ania delia na thok char Supreme Court te na te kha tok thina ti chuan ani hian nupui Dr. Josephine anei boka fini tin kan ko boka tin ka u chia mei chia hi laltran pui ania ani hi music tuile te thanga music zir piano zir ani kan hriat china phei kha chuan tun ma kha chuan in mizo zinga
piano hian in grade 8 Royal Trinity School of Music khan in degree nei masaber te zinga min kan an nge a ti chuan ani hian azon nalama piano zirti mek boka ama music school ang deuh reuh hi anei ve nge bok ani ti chuan ke hi toizong in zirna lama chuanin shillonga ka zirna tamzok hi ka bei chova St Edmund School chuak kania Paul som thleng khan St Edmund School ka zira ti chuan class 11 le class 12 han science kala CBSE course ko do wang kan BK Bajoria School CBSE science kha ka zir zo le a ti chuanin engti nge ka kalzelang ti ka ngai to lai khanin BSc biochemistry St Edmunds College ka zir chun zom le a ti chuan chumi ka zir zo to nuwa chuanin nehua Northeastern Hill University a kwan biochemistry masters ka zo vele boka ti chuanin tuna hianin mingin Mizoram University Forestry Department noya PhD ka tive meka ka PhD ti na taka hi medicinal plants biochemistry based de hlekania amai ro ching tin nge kanom zel don ti ro hi chu kala sei theilova chu ke ma chan chin chu niatin rongbol na lama hian pathian kho aina zara K3P a tepo kumno pangte in ni na chan vo kan nei chove deuh chara tuna tak hian kan branch Shillong branch K3P a hian assistant leader kan ni meka tin Shillong Bial K3P a hian in leader kan ni mek boka tin kumin hi hei presbytery K3P meet kan nei kum ani boka kan rongbol puite min du sakna zara Zorampon Presbytery K3P meet kumina lo tura hian meet chairman min thlang fe lo maya rongbol na phulo ka chanvo ka chel zo ro lo tur karin phak ngai lo tur kan chel chove don ta a pathian khongai na le ka rongbol puite na min du sakna wang liu liu ani ti kha kan sui masadu ani wan ngai thla kan nuam par khop maya kha self introduction po ngai thla kan nuam ngal khop mai ti chuan hei kan se ta kan khan tun tuma hian tlangwala rinzola Nghaka kal tlangin pathian in puanna kan thangai tur angai la he video lo clear chun zom ze lang che rhyme and reason amma saberin zol kan zodu chu reasons to believe hi engeni eng organization nge ti khamina shila eng tielut nge ni ti te po khamin chilta la tro ngai thla ka cha kong khop mai khong ai alle ma sign hey reasons to believe the hi Covela Christian Apologetic Organization te zinga mi ania adin tupa hi Dr. Hugh Rossa ania ani Canadian American ania kum sang ka zakwa som riat le parukum khanin he ministry kan ti donem ni organization hi adina amma tak phi hi chu ano pante ta Christian nu le pa ne lo tanga piang aselian ania amai ro chu atle rol lai khan ring nun zo na ril kan tiang chi hi angai tu ve thin ani ti chuan ni chuanin ka tianga chana mu mala zon lo wang khan sa khona rang science textbook ang chi zong te philosophy textbook ang chi aban pha kang chin kha chu tikhanin an so che lan zir chawama pha kang to kin an zir chaw ve thina ti chuanin khovel thiam na lama hianin US rama chuanin physics an zirna pui berte zinga mi Caltech antia chuanin astrophysics azuk zira PhD azuk zota a ti chuanin khatianga zona real tak ani mek like khan in tlei rol ani like khan Bible a chiar khan science le pathian thu hi mel man lovin anloin mil ring alom le science hin pathian ro puine hi lo puan chu ka lo mole ti kha mu chu dan khan ya ti chuan science kha zir chhoze la PhD ani thleng khan kan van thing ring kim mai om dan an thlir khan pathian kut chuak nge ni sim to ro pui ta kut chuak ani dana kha ron mu fi tol pol maya ti chuan ani chuan in khatian thanem ngai na anei na satlut ko wang khan research scientist ni thei tu ro pui tak ni thei tu ra kha pastor te khan ni chowa ti chuan khati pastor an ni chowa khan in athiam na kha that em wang khan rom pol pui ten organization din la ti chuan in ikalpui zel zo kangan tita ti chuanin an kha ministry organization bulte pon an than puita ati kha thanem ngai takin an ti chowa ti chuan scientist le philosopher dang ho ti khan he ministry hian zom chota
tuna tak hianin ama hi kuma upat to wangin reasons to believe a CEO le president le founder ni thina ka founder angina oma senior research scholar angina omeka amai ro chu ho to pa ber ni na ang anga chuan kan la clear thei thowang chu amai ro chu tuna tak chuanin Dr. Fazal Rana di biochemist ania ani po scientist ro pui takania protein engani synthesis lampanga po phe chuanin ngai sanum takania chu makte mai chu Dr. Fazal Rana hi Muslim thin ania Muslim thin a science thiam na le Bible ena changa isu anena nun hlan khania chu Dr. Fazal Rana chu tuna hian in reasons to believe international chuan and president le CEO ani meka tin midang tam tak thokan ompoka Dr. Jeff Zwiring kati te astrophysicist Caltech mi Thoklai mek tenoma George Harrison ati te philosopher theologian and near university a professor an nipoka Kenneth Samples ati te philosopher theologian an nipoka ni ti chuan 1986 atang khan di khan chak nung tak mai khan rong bonan kala apologetic organization at chuanin ala daigrei berte zinga mi ni in hriata an thanem ngai na te po han mu hi chuanin aturu em mani ti hi ka soi thiam dan ani a ti chuan India rama rong bol na lampang le Asia Pacific rong bol na hi ngai nom deuh mai hi oma sang hi som ni khanin country ring in coronavirus awang khanin lockdown te kharonom chowa khata khanin kha coronavirus like khanin mian man ma te mai hun ol kan lo nga zon ril tam tak mi nan nga lo ni lai khanin India rama le Asia Pacific a hian rong bol na nei thi dana omangim le ti ngai tuanan man mek lai khan sang ni som ni pakhat June thla khan heta Shillong base te utlekin India rama hianin rong bol na kalpui thei turin tuna Asia Pacific officer kan ho to pa Dr. Balajit Nongruma kan tiani hi Shillong mi khasi ania apologetic sa hianin kumsom ni don ton hriat lo nei ve to a thiam tak ani poka ani khan ron pe hlau maya ti chuanin trong China tenen mi tlem te song khong khanin an ron din ta a Asia Pacific office Shillonga kan nei hi ania chuta chuan India ram pia lama hemi Asia Pacific ram ate hian rong bol na chak zo kan nei thei dan tur ngai tu turin he office hian ron din deuh berta ani ti chuanin Asia Pacific office a hianin atir lama khan Charles P. Josepha CMC Velour an faculty member ni thin rong bol na wanga chung din hun te chukal nge ni kalsana pathian ta na annun ser turin le rong bol na full time akal theinan chu ting din hun chu akal sana atir lama khanin Charles P. Joseph chu azom ve boka amai ro chu van doi thla te win Charles Joseph ve hi spinal disc prolapse an ewang khanin ni kum top lam pang khan rong bol na kha chun zom theilo ta hlo meya tin midang chu hemi bishar hekati te ani hi Mauprem Presbyterian ko ranan ko ran upa ani a Shillonga chuanin ko ran upa lar berte zinga mi a ming hrelo hin mang lo ti turang chi khani a tin Hyderabad lama taiki kas ati ten oma tin Shillonga po administration khoi lampang kha anom ve nual boka tin ke hi ka lu dan hi nu izatha kang ren khop maya apologetic si ka tuina hi lo re ve to a ka thiam chuang lova amai ro chu ki ma phang to ka tinga lo zir ve tho kha kania ti chuanin hebi Asia Pacific office an hondon khan India rama rombol na darzo kan ni thinan chapter sang kha anon din ta a Shillonga khan ron masabera ti chuan Aizawl Bengaluru Hyderabad ti chuan Visakhapatnam Vizag kan ti hoin boka khata khan ron ti don khan Aizawl he reasons to believe rombol na hi han ho ta la chapter officer ni turin kan lo ruat ang che chuan an ti hey voluntary basis fe kania chu tinga hlo lo engeni parature changa ngai tu tur po ni chuang lo wa chapter phe chu engeni hey thanem ngai kha tinga lo in zir tur reasons to believe hian material tam ta hei ka hnunga hian in reasons to believe le khabu ho in mu theyanga tin an wani website apo article le kha tinga free access nei thin tur kha thanem takha om ve boka khambi chapter an ro lu tani kha chuanin chapter meeting te kan ne online ten kan an tia mi zona ang chi mitam te inan chan thei mai lo te kha online meeting kan an neya cha kan an discuss ho thina kha tiang khanin thane thian za ho thanem ngai taka local ang deuh kha ni maya chu tinga ministry mo a chapter p khi chu ngai tur an mi alo ani ti kha kan soi masadu bokani This one chuta Aizawl chapter a chuanin officer ni tur khani min han tia
tharuk vel kha chu kan ti ve a kan ti thanem ka ngai ve khop mai pathian zara chapter member tur thanem tak tak te po thanem ngai tak tak ti la pathian in min pe boka kan discussion te po anom thei khop mai a ti chuanin ni kum top lama khanin hei pathian khongai na zara heta hianin ministry associate ni tur khanin min ron som ve hlo mai a chuta chuanin I min ron som na chan bel nia ka hria chu me thla khan ni kuma shilonga reasons academy and the apologetics training program kar khat chung shilonga hianin bot saya ekan office chunga hianin hall te a oma chuta chuan mi sumnga vel ron kala chuta chuanin india ramat mun rang khan ron kala khata khan zo na le chan na anga khanin puitur khanin min ron som ve thina pathian zara khami zo na le chan na hun kan mana khan kat thiam ve deu hlek kho kha min an zot fu ve the khop mai a dang ka chu chan ngai na ka riat lo tur tam ta kha oma khatia ni khan team ho khan en retreat an ne lo in hu khom khan zuala hi in som teng kan in dai boxi lova ti chuan ani hian chapter zong so hi en kol pasela atuna pianga thu sei nuk tur te kan penga zo na le chan na Q&A kan tianga chianga te khan kan man tang kai the hlo takin in som chin te an tia ti chuan ke kha chuan he part time basis ani de wang khan in tha ka tia tin ton hriat nga rim na tan khan kan ti chho ve ta ni chu chu tian chuan in ron om ta tin reasons to believe Asia Pacific hi ani pathian khongai na zara India rampia lama Bhutana le Nepala te po ngong kan nei ve zel maya mani lo khan ka thopui te pani chu Bhutana Christian ho te zinga rongbol nan neya rongbol na chak zok pre-evangelism apologetics manga evangelism kan kalpui thei dan tu nei turin training an vakal training peturin an vakal ani chu so ta chuanin an ron testimony tam tak an ron hona underground church tak tak mi in nuai an basement a tak tak khanin Bhutana Christian ho ta chon lo in khoma tin basement ho kha len fak lo wang khanin building pakta khanin ko ran pathum ti ang te turang chi engeni room pathuman in khoma wang khan ko ran pathuman ti denomination lampang ni lo in three churches te khan ti ve mai ta chu ti ho jinga chon rong pon te pon vanei ta a tin e thlakata hian voi khat Nepal Christian ho tenen CGF and te chung ho tenen chuan program kan nei zia boka tin makdeu me chu pumam I pathian hi tha a Singapore scientist Christian scientist ho ten reasons to believe wrong bol na hi than tia mawangin baka scientific apologetics an kalpuina sata wangin Singapore chapter hongangu antia in birna kalmek zela tin makati per te zinga mi chu communist Hong Kong rama Christian scientist rom hlau maya chu po chuanin Hong Kong a chapter kan honanga yani antia pathian ramati chuan komina chuan chu ngani chapter po chu kan hon the nge kan base ya chu mi tan po chuan min lo tong try pu yula chan chu kan hria de in Hong Kong a de pe chuan pathian thu zalen tak soi the an de lawa ngani opein an omreng boka chu mi wang chuan in he scientific apologetics manghian Christian nein ramalak zel theina turin min lo tong try pu zel lati kha kan in so na ni ngal ta sela a tho ome Hei ka zot du che testimony ngai thak ka chaka hei kan han in mel thret chawa kominuam em meya tin bel cheni dol ni ti hi ka shria so wang chan testimony poi ngai thak kan chaka tin chu ba ka ni chen kan soeng khanin ipa thusil tu ro poi takani kan sha de fekang mizoram ma chuan tin mizoram po na po rongbol na zaw zok ne khatin kan hun a hun tam zok lo mangania thusil tu ro pui takania chuting chuan ipa nungin zui chodona ke ni kha in rap ve chat doni ta hena langa eng tiang takin nge ipa hian ipa hena tang hian inspiration nei ti te poi ka chaka I testimony ne khan han belbom tala Lekalome testimony han soi hi chu khovela ka thil hupur ber te zinga mi ne chan chu testimony ro pui tak han soi tur ka lem lo ka nei lem lo boka hei engeni nula tam tak chuan in tlangwala non tlangwala nan bem ta a tlangwal chuan in chutin chu ka ti thin an tia ke phe chu nula han bem don po ni taila iwa han boring takan ti tur chi nin ki a chuti khop chu ka testimony hi chu ngai nom lo mai theya amai ro chu ne ka soi thiam dan chu hei hi ni ta sela ami mal taka hei chumi nia chumi khuna chuan ka piang tharani han ti turang hi ka ngai to let hianin
chuti faka han soitur ka nei lem chi alova a chan ber ni ka hriat chu he camping ate kan lo lu ta rombol tu ten in hlan hun na hun an siam te chu kan an ding ve fowa pathian ne kan tong trai kan in hlan te po om fowa amai ro chu soita kan khan in he ka pa hi rombol tu ania e thanem ngai takin rong bol na hi enge ni ti hi chu kan chung ko hi chu an kan hre te kan ni tanga kan hriat thiam sa deuh kha ani ve deuh hleka tin kapa hianin chutinga harsat na paltlang chang te le rongbol na a thane mangai na te a impact na engkim mai kha kan bit nge kan mu kha a om ve thin bokani amai ro chu le lama chuanin a mimal takhianin kan in ngai tu le thianin ka soilo theilo chu kan nu le pa hianin lali suwa ka rin na turatan hianin kan no pante ta chang hi pathian thu min lo tu nge sak to lu tu kha enge ni kalsan harsa ti khop hianin lari suwa hriat na hi ka nei pha in ka hri ani he kapa hi ti soita kan kha rombolin ram rang ranga kal kwal thina champe chuanin thla te an zin bo chang an i thina amai ro chu ka ngai tu le thianin kanu testimony po hi ro pui mangi o ka ti thina chu kan u nau kan chung ko min lo tharau lama min lo mangai tu zia hi thanem ngai takin pathian thu de men ril thina chung in khom na pe chan thanem ngai le to khi mal he min an zo ta nang i piang thar to mi piang thar ti chiang to em ti ta kha min an zo thin kha nia a chung in khom an ne mi zo chu piang thar lo han ti kha chu nom che la kha piang tharin ka ria te kha chu kan an ti ve thova amai ro chu ti kan nu na kan ngai tu le thi chuani e chu tin chuanin mitam takangin ka sole mem thina chu mi khuna chuan i suan en kanin tona wangin kan na tanglam thu tani hanti turang chu ka nei chuang lova amai ro chu mi hian han zo ta sela lali su hian phat san don tai lai thengem hanti sela ka thei ngai hi karing lo rim ani achan chu lali su ka hriat dana hanin a nget to lu tukin hriat na ka nei awangin ka testimony chu ani deuh tlam puin kan hria a tin rongbol na lama lu dan tu chung changa te hian ka ngai tu nei ka mang na sa ve mem thina hei soita ka kin ka pa mingma hian reverend ti hi oma pastor lampang hi ko khop maya mi ina an be se per ni thina ka ril rualan dana chuan ka pa hi pastor ani chuan ke po hi pastor ni tura be se na hi om ve ngal thin poka mitam ta hi nen zo ber chu ipa nungi zui do nem ipa ke niek hi enge ni iron rap ve zo do nem ti zo na hi om thina ke chuan in ka soi fo thina chu chung kuanga ti na kan man po hian ka pa nung zui tur hi kan ni lova lali su nung zui tur kan nia ka pa rongbol na ang chia vatrom pui tur kan ni lova pathian in katana ruat a zo ko tur ani ti hi ke chuan in a testimony kan nei hi nia tin soita kan khan ka pa thanem ngai na hi ke chuan ka mu fi mem boka pathian ta na thei to pachu aji hi ka mu chiang mem boka ni tin anni hi chu thu hril rongbol na an kal pui na sa a pulpita na sa takin pathian thuan an pon chu pui boka tin kapa aka mu chian mem chu mi tharau nun mai ba ka ram hi avein a mangai ani ti hi kapa nu na ka mu chian mem chu nia so da chuan ki point ka ngai to thina chuan in hei rongbol na lo lut ni taila enge kan mangai masak niang ti hi ka zo na fo thin chu ani ti chuan in chu mi enge ni zo na ka nei lai mek chuan in kan nu na hian in pumam enge ngmoni ton hi ka lo nei ve ni pastor ni poi ka cha ve mem thina chuti rual chuan ka mi zia kan ena ka theina te kan ena ka trong kam thiam na re thiam lo na zong kan ngai to hi chuan pastor ni tur hi chuan ka qualify lo view hian ka hre thina tin master kan zir lai khan kan department biochemistry department a han khami hun lai khan seat som ni pakhat chawa omani chuan khami seat som ni pakhata han ke mani bacha khan mi chia som pakua noma mi pa ha patni chi ka noma a mi pa chun ka thian pa ber turala kha roman catholic anga chung ko tanga ron piang ron salian khania amai ro chu pathian thuvel kan en soidon re reng khanin pathian kha ring hlel hlatani pathian lovani ti angkluk khanin a soi thina chuda chung kan ti pui thina eng tin nge ka ti pui ang o ti chan ngai na kha ka hrelo thina ni chuda chu anuna eng moni ton kha lo nei ve boka chuda chuan in anuna harsat na ber te zinga mi ni lang chu apa thi khani tlatin ka ria apa thi khan BSc kan zir live vel ni tain ka ria pa kha thia
ti chuan master kan zir kha chuanin ti hian ti ta ni pathian hi selang chuan ka trong try na kha pathian in a changa ka best friend ka thian tha per hi a thilowang ti kha a har sat na kha ni ta ni han chan kan tuma a pathian rem ro na te chu kan ta na thatur han ti chi kha ni reng big lova an ni ha chuan emotional problem khan lo nei boka counseling han pe tan ka thiam bok hek lo ni chu ta chuanin zo na rang khat khan ni ron chua se la science le sa khot khang zong song a kha ron zel ta ni ti chuanin a ke ni thalai rol ho chuan YouTube hi kan an mang tangkai em khop maya online John Lennox kan ti te William Lane Craig ti te an stretch fork chho tan ta an ni ho khanin thui takin an material ho khanin min an kai roina sa bokin ka ria tin kan nu na ka ton mak te o mai chu pumam hey MZU a PGT ti tura coursework kan kal lai khan hi shilonga hian ho thlau zeu chang kan ei thina night bus hian ka chuk thla thina ni chu ta chuanin bus ka chuan na hianin ka chuan voi thum na vela ni tain ka ria sikimami ka kumrol pui chia pakhat nen kan chuang kan thudu na ama ha sikimi sania aizola ripan cha hianin lekha zir thina kan an ti du na pathiana mosa khuana lampang ngai ven mi ni em tin ka soya sa khuana lampang chu ka ngai ven lova tharau thile ro chu ka ngai ven ani athia tharau thila ti khanin ke kha chuan Christian lampang hi a on du moni lo sikimi sani chuan ti ta ka ngai tu na kan nei chhota ni amai ro chu Hindu a po he mi mind control kan tiang chi dipak chorwa ten thui ta kan local pu chi khatiang lo zir zo ka lo nia tinai zola khanin mitam tak khanin chanchin tha lo hril tumin khatiang khan ti khan lo tuma basa han kan an ti du na changjon kan an debate ta changjon kan en nial dewa changjon thare kan in belia phone number te po han in exchange kha khanin karil ro ta chu chanchin tha mi ne na kan lo hril don ani hi chuanin kan lo in buat sai ve fe homework kan lo ti that hi poi mo ni hi ti hi min ngai to chhuat tir ta ni tin aizola tanga shilong ka chuk thlatur ve ka khan ka ma a hian nula pahni an thua mizo nula pahni anan ti vel te kan an ngai thla a pakhat khanin basa khanin apumna kha chuak ta ti khanin engewani kha kan en boi pui ve a chuan an nun kan en khan missionary nepala lo thok me khan lo nia chuanin zan khuwa han kan an ti a KTP a rongbo na ka chela ke ma pha khang to kin ti hianin thane nga yen rongbo na te po kan nei thini kha se tingtlang a te chuan thu soi tu te pon kha ting hun lai kha chuan min lo som ve to thina ni amai ro chu kha missionary pahni te kan ti pui khan kha zan khanin thami zan ve khanin ka ril ro zo na kha lo ta ni enge mo ke hian ka ti le ti ngai tu na kha lian te mi ron teng tot ta ni kan trong chaya lalpa ka van zak tak enge moni le khe khovel ati tur hian min lo ko le enge min sim chan ti hi thu sokin min ngai tu chian tir ta nin ka riani tin khadi khanin coursework PhD kan kalai me khani ka batch puya hianin telangana mi pakhat Hindu ni thin ron piang thar ta kha om boka ani kha telangana chu kan hriat in South India Hindu le Muslim an tam na munania chu ta chuanin an thingtlang khuwa an omna a khanin an mani chung kwa che kha Christian an nia chu ta po chuan chung kwa kha in enge ni an Hindu pol ho ta poin an lo en thak reng kha lo nia chu ta chuanin chu pa chuanin Bible study te kan nei te kan nuam hi ti mem thina ni chu ta chuan ka ngai to le chiang ta a tiang Christian chung ko a rong bol to fan in ka ron piang ron selian ta a an than nem ngai na ang hi kan nei phau lo ani hi le ti ngai to na mi ron siam sak ta ni chu ta chuan ki po kan trong try zel ta alal pa eng ti turin nge min ko eng tin nge rong ko bolang ti ngai to na aron om chho zela this one san ni so bakwa February thla khan Janaya apologetics training an nei theina ang chi khalo lo meya kar ni chung ka suk training ve achuta chuani nei tu na ka tho pui tak Dr. Balajit nongrum ate po hi a resource person te zinga mi khan ya an ni khan min zir tira pathian khoina zara kum ni le chan ve nu kan an thok dun ta chu lo nia khati khan pathian khanin he kong ka zo na tura hian na satakin langsar lo hian min lo rual ret zelani ti hi ka soi thiam dan per chu ani a chu ka testimony ka soi thiam dan per chu ani
Hello, let me testimony ka han sai vakania kas egani nula rim tur sai lo de ok te khanin channa ma se ngai nomin tin enge lo ngai thatu te tan pon hlok na tur tam takin aumin ka shriani hei nia somna hi dong chhota zau zau ai zol lama te po nia flyer lama te po hianin eng mo thala khe chakan lo mu tran chhoto ni phurom khop me kan lom pui khop me che chuta tak choni kan zo du che chu i tun kuma presbyterian zerlaya apologetics te an delta an nita ti zokila henga te i thlir na shrim nang mana i lo thlir dan shrim hi ka zo chak che heng zong atang hian zirlai pi lama chuan ti chin kan soeng khan an somna atang che feedback mu kha ka she chak boka antinan thalai te na ange kan ma mo hi chu ta tang chon han combine taila chu zo na chu tlem na boy chu da me thing ka sia ma se isa thiaming ka ring zona kha turuina thakop mai ka thi ka long khop mai ka chang thiam ange mo chu ka sha thiam lova eglovin kan ting e puitling zirlai presbyterian ko reina christian der rin na von him chung chang hi masain kan soi masa zo khanga ti chuan thalai te na kan mo tur ni ka hri tang to ten ron share ka tum don ani hey apologetics hi a big taking christian apologetics han ti taila hi ahunem kan ti hi chuanin ahun tak hian kan zir ni in Mizoram chuan ka hria ani hei khovela hian hi Christianity history hian entaila an Christian hi asan lai ber hun a pika oma ti chuan Christian an kal pel hun a om ta chu post Christianity an ti thin ta ni Christian hun an kal pel hun kan tiang chi sa khuan te po an ngai ven pe to lo hun kha ron thleng ve thinin ka hria a ka thlir dana chuan Mizoram le Mizo Christian na hi api ka hian kan ommekem o ti ngai tu ana kan nei thina a chan chu veng tina biakin nung em kan nei theya ko ran a po thalai tam tak kan la in mangzel thei boka pathian ta na thanem ngai tak mitam takan lo omzel boka nei ti hi I ka thlir dana nia amai ro chu ka thlir dan danga po chuanin tu na tanga rei lo te a chuan post Christianity hianin min ron nan hun omangem o ti ngai tuan hin sating ka nei ve thina ni Mizoram ka soi mai Shillong hi kan soi masa anga le Meghalaya Christian hi kan soi chawanga hey Meghalaya hianin khasiko ran zinga hian khoi emo an thalai zinga tele ko ran anga te po thu soi turin min an som thina chu ta chun kap mu chian em mai chu Shillong le Meghalaya a khasi thalai zinga hianin sakhuana le Christian na an ngai ven pe na hi aniam tol nin alangani chuda chuanin khasi thingtlang zo ka hian atlam puin thingtlang lampang hian conservative zo ta ko ran le thalai pole in man nuam ti zo tlam pui thina amai ro chu tu na chuanin khasi thingtlang tam tak kal to na a hian income percentage hi za a sompon tling zo to lo thina ni chuta chuan problem rang ata po han lo nei ve to thina tin Shillong kho chunga po chu tiang problem chuan nei lian em maya hey Shillong Presbyterian ko rana kan pastor tuna kan pastor meg reverend Lalramdin Tharkol ni hi nikum August la khanin Laban Presbyterian ko rana khan crusade ni thum chung nei tur khanin an soma chu ta chun ni thum chung crusade an nei khan thalai mel mu tur hian mang lovani ti kha aron observe tlat me ron mu ve tlat mai ta ni te chuanin aizol lampang te han thlir chhole te la Mizoram han entaila central KJP report te ponianga member in com hi kan claim tol em le ti thei te point zone te po hi omve the ani kumin khanin van thla takin synod officer an campus ministry ka len rum khanin kan thian thaten nikum chunga tleiro le thalai hote zir chian na booklet an on siam hlo maya chuta chuanin district Mizoram district pariata questionnaire an vasiam ta ni chuta chuanin mi sang khat zani som pariatin he zo na hian on changa chuta chuanin zo na som ni le palina hian isa khwa Christian na hi iring hlel to thinem ti zon kha oma ngai toro chu Christian thalai zinga biakin kal Sunday school kal te pon ni chu kumsom ni inkar kha an target audience kha nia chu ta chuan sang khat zani som pariata chuan mi zali som ni le pakhatin rin hlel chang ka nei thin tin an ron chang ta ni omzia chu 35% don khanin Christian na po hian ron ring hlel ve chan don ani ti kha
enge ni anron mu chu da na khania kha survey changa anron chanan don khania survey lian zo te pon ni te po cha kum khop me ya mi sanga sang ro talin han chang thei selang chuani alang fi zokin karinga di tin kam mu fi le dana chuanin chan mari branch k3p and theology program khan biblical sexuality di thupui soi tu khan min so ma chuta chuanin zona le chan na huna khanin school uniform hatle rol tam tak kharon khoma chuta chuanin chung school uniform hatle ro zinga chuanin zona kha paper ron zia ni school kan kalpui Sunday school kai pathian om ring lo engemaw zat an om to ti ta kha aron om ve ta ni om zia zo ka chuan tun hi Christian apologetics kan zir dona ma kan la dona ni chuan a hun dik takani ti hi ka soi thiam dan ani kum khat kum ni lo ti mai lang chuanin enge ne mi hianin enge ni por sanga ngai ven na changan thelo rimin ka ringa di amai ro chu kham bo ruwa covid le lockdown ina ngong zela kha rin na chung changa hian mi hian na satakin zonan lo ne ani ti te po hi kan shefia le pha ni hei kan puitling Sunday school zirlai bu Christian terin na von himti Reverend Rosiem liana buat sai hi ka en thin a tha ka ti khop maya kum tluana zirna tan chuanin a tha le hei ba khi chu enge ni anol puina kan zirna tura tan chuan ombi chuang lovang ti hi ka thlir dan chuania amai ro chu ka soi du le kan mezo Christian te ka chona ni ta sela he zirlai bu hi kan lo thira kan lo zirani chuanin nasa takini zirang u I bei tak takang u a tak taka chuanin he le khabu hi akam keuna anga mangila athuk zokin alu pui the ani philosophy theology atangin science thleng in kim mai aron tikim khop maya alomum ka tia bo sei tu hi tin mizozing apologist thatak tak kan non nei chozel mayan ming chen khat je reverend pc ro pui kan ti te reverend dr rameng liana dr madina kan ti te hote kan pastor ti zinga potam tak soi turan omanga tin thalai zinga heti kong lampanga ron tui chho tam tak te pon omani anni ho omlo selang chuanin enge ni kan mizo Christian hian apologetics hi kan shepa kan hriat pha lo mai the ni anni ho ka pathianin aveina lo pelo khalo mum ka tia tin enge ni na satakin he apologetics hi ikal puyangu Christian rin nei kan vong him don ani chuan apologetics tluka tha le tharau thiang lim na tho tluka tha hi omlovani tin kan sui tel kher duwa tin Alistair McGrath khan in a soi thina ni Christian apologetics kan ti hian thil pathum atuma rin na von him atuma apani na chuan kan rin na hi adika atha a moi ani tia choi moi atum boka tin apathum na chuan Christian rin na hi mi tam tak tan chuan hriat fia har em maya apologetics chuan in chu mi te tan chuan an hriat thiam thei tura kan chhop chhuwa sak kan buat sai sak thiam hi a poimo ani tin Alistair McGrath khan in a soi ani ti kha kan puitling Sunday school zirlai nga chuan kan soi thei chuni ta sela tin hei tunai soi ta kan khan in ya Mizoram lama te le mundanga te po k3p lama te somna te kan dong chho ve thana na sa ti thong kam kha chu a fu lo mai the pathian khongai na zara an k3p hroi tu 10 rompol pui tlaka min ngai ve ka lom khup maya ka thiam na hi chun ne pe me ma atin enge ni thu soi thiam ka ne lo tong kam po ka thiam hek lova amai ro chu karil ro chuan thil pahni pathum hi om ve thina ni tuna hian ka thalai pui te zinga hianin thil cha tur lo nei ta la enge I cha ang ti in min zot ta selang chuanin apakhat na chuanin ti hian ka soyang lali suan nung kan zui na hian a nung zui tu hi kan hriat chiana lali suan nung zui om zia tak tak Christian discipleship kan ti hi kan hriat chian apoi mo le zual ani hei he le khabu hi Dallas Willard University of South California professor of philosophy in Aziania ani hian in Christian discipleship chung chan te ziak na sakhop maya athiama philosopher theology ani tin an soi taila tha ome tuna le khabu hi Reverend Dr Ram Eng lian an min pe kan nge poka heta hian na zia chi ne me mai chu discipline discipleship hi I hria thiam po le izui lali suahi hriachia nga chu izui lali suai hriat chian dan le I pathian hriat chian dan a zirin
inun poron dang lam zelanga inuna min an ron buang ti kha asoi dan atira te page na soi hi turu ka tia mi hian en lali suan nung sui hi hreom vieu turanga ngai na hian nei tla he ngai tu an hi dik lovani atak taka chuan in sual kong zo ai chuan in lali su kong lali suan nung zui hi anuam me zo ka ni atia an ngai to chian chuan sual kong zo tur chuan en tina zoom in lo in don ta sel aru ka ti nga ya poisa se na nga ya amai chu i suan nung zui tur ta chu thuoi mai khania chu thuoi na chu nun ho nuam khatiang khatia aturu ka ti khop mai hele khabu the spirit of the disciplines ti hi mi in lo chiar ve ve kura ka du bok nge nge ani apani na chuanin I thalai ruai tu kani na angin enge ka cha theyang ti a chuanin thil pani bible text pani kan tar langa amas zo ka chuan tir ko te thil ti bung som pathum chang som parukna ania ti hianin ein soya pathian ro rel sakengin davida chuan arong bol puite ronga bol sakta ati chuan davida chu amuhil ta a ti khani ta ni pathianin ro arel sak angin adam rual puite ronga bol sakati hi ngai to chian ngai dawani kan tun lai khovela tun huna hian kan dam rual puiten enge an mamo ti ngai to chungin rong bol na hi ikal puyang u atitani davida khan pathian ro rel sakangin pathian in ti tura enge ni apek a hriat chian mawangin davida kha I pathian ril ruang pumi ani na lai po omani chu ke ni po kan ni the ani pathian hian eng ti turin nge mindu pathian hian in kan dam rual puite kan hun la ya hian eng tia rong bol turin nge mindu ti hi hrefia le zolen kan rong bol na po hian nung tin ka ring ani tina pathum na a chuan daniel hi role modela I mangang u ti hi tun la ya chang ka ve me mania daniel chu kan hria a pathian rin na wanga bi hrat khokheng ani zia te po kan soi tama thina enge ni tok thering ani po a pathian phat san du lo te po kan mu dan chu ani thin ta ni hetila ya hianin daniel bung ruk chang li na hi kan chiar lokanga he hianin kan hlopui ka ring te vani daniel bung ruk chang li na ho tu te le thu nei tu te chuan ram chung thua chuan davida chunga rem chang an zong ta a ma se rem chang reng an mu thei lova diklo na an mu thei heklo arinom em sia wangin ama a chuan ti sualemo diklo na emo mu tur om si lova atiani a top lai phe ama khan diklo na mu tur om si lova atik pia lama khan saptronga alelindana hidin du deuh lai kaneya Daniel was honest and competent tin atong kama hana mangtani an na tho na a engkim maya mi tluk lovin Daniel kha oma Daniel khan thei to pa chua mi tluk lovin oma arinom sia mi ten hek na turan shelova anuna khan kha betlatani anti thei chun oma chu do ta hek chau khani toni chumi wan chuanin Daniel hi role modela ka thalai pui ta hianin han mang ho fek theilang chuan kan zoram hi anuam ngotin ka ring ani Okay van ngai nom ve a kham om lo zong te ponin angen ni ngai thak the nga rum in ka sia amara che zona dang te la oma wangin pakai chho zung la chang ka sia apologetics kan sei ta sa nya hey ni chin apo khan ron sei to a zetin na him lo dik lo la ka min veng the ni kan ti ta ni chu engtin nge mi zo te hian chu kan in ven na ani theina tur chana kha khala khai sei zom hal thei lo kem khongai ni apologetics kan ti hianin Christian rin hrim hi min von him mai ba ka zirti na diklo la ka ta min ven him ta na hi om bokani he tun lai khovela chuanin shilonga po hianania sap ramachang te korea ramachang ten mi rang hi ron kala chung zinga chuan World Mission Society Church of God an India World Mission Society Church of God ten India anni ho hi chuanin God the Mother o mani an ti pathian nu o mani ti hi an theology na ron kalpui tlat mai ani lockdown ma khanin he tiang hi shilonga khanin ka to ve hlo maya amai ro chu han ti pui no hun kha kan ne thei lo thina hey anni so thane man ngai me korea ramachang te khan ron zina Korean base de uhle kan nin ka ria ni hi so ta chuanin Korea ramachang khanin Korean tam tak shilonga ron kala aizola po hian an om chan thu kan thien te changin kalo ria a makte mai chu shilong an in base khan shilong hi chu cosmopolitan mun nam rang om na mun ani wangin arunachali te naga te khasi mizo bengali asmiti zong khan omani
Makteu mai chu arun na chali le naga nam a hianin ngongan ron nei thui tlat mai ani hemi zirti na fu lo deuh hlek him lo tak hianin arun na chali le naga thalai te hi aron man betlat me kan mizo thalai te po hianin he zirti na hi an ron lave palang ti hi ka hlau em maya chu kan lo in ven film khor theina turin engtin nge kan lo in enge ni rin lo kang ti kha voina hian toite han soi lok ka du poka hei pathian nu anti anon ti na chan bera po chu ti hian in argument hian an siam thin ta ni rombung khat na cha som poko cha som hian en taila pathian chuan fa te ti min ko ti tan an soi ta atin thupuan bung som ni pani na ata po khan pathian le amo chuan atia chu pathian nu omolo me chi o nga ya lo man an ti ta atin genesis bung khachang som ni pa rukni sari han pathian chuan a an puin mi pa ale me chia siamani chuan me enge ni pathian po me chia ni da na omngai ni pathian nu omngai ani ti ta khan on an soi ta a tin a text an man bera chuan lo ngai thla ulukila ti lai hi galatia bung li chang som ni parukhi anon mang thina ni galatia bung li chang som ni parukhi anon man zi ani ta ni ti hian in a soi kan mizo bible a chuan chung lam jerusalem ero chu boy ani lova chu nge chu ke ni nu ani antitani nu ti lai hauma wang khan god the mother pathian nu omani anon titani kha kha ke ni hianin he bible text hi kan lo zir chian anga yani I apologetics kan ti hianin ka thalai pui tele roi tu tele ko roi tu te po lo ni ta sela Bible hian enge soyatum eng trong kam nge man eng language nge man enge form of language nge man ti zong hi kan ngai tu ngai ta ni ti hianin chu ti mi chu in lo tong ngai ani chuan ti hi lo chang le tu la ka du ani I Galatia bungli chang som ni paruka khan Jerusalem ero chu boy ani lawat chu nge chu ke ni nu ani ati kha atak taka chuan ni zol ni Isaiah khanin Jerusalem a khan pathin mi te ronom tu thu te polo soi lok to a khan atong kam mana khan Jerusalem chu kan nu ani anti khana ziak tu khan enge rilruwa o an anei ti kha kan zo tel kha ngai thin ri entinan India hian Indian home in ring chuak ani hanti taila chumi wang chuan India is my motherland ti in saptong chuan in sui thin ta ni India is my motherland antia India ram hrim kha kan nu min ring tu nu satli ani ti na ni lova kan omna ni wang khan motherland angin kan ngai ani chu tiang chiat chuan Galatia le khathona hianin enge ni Jerusalem khan nu tak tak ring tu nu satli ani lo khan a motherland ni na turang deuh khan in ron soi telani ti te poi kan hriat tel hi poimo khopin ka ria tin Jehovah's Witness kan tiang chi po hian shilong a chuan ron tam kan ina min ron len chil to voi ni lai mai anni phei chuan he pathian thua anon len ma sakten kan ti pui da wa khanin midang chu booklet an pe ke za le ha po thade mai te ka min an pe a kha tiang khanin min on tu sak ve hun te po ha min ron man pui ve nge ani chu chu ta chuan anni chuan in ron ti dana chuan an tactic hi kan hriat anga yani a anti dan tlang puya chuan Jehovah's Witness a chuan chung ko pa ber a om lo lain chung ko nu ber ama chaw omomo kan pi te an manin om lai chaw hian an valu chil thina ni chung ko pa ber omani chuan e mani china lo ni le the tian thria ta wang hian chu tian chuan an tactica chuan an mang deuh hlek thina chumi wang chuan in kan nu le pa te kan nu te bikin an manin omani chuan hi pathian thuan soilom le tialo pom mai khanom thina kha si zinga po chutia ro he tam tak chuan lo nei to a sa panon kalna se mem pokani tin an ni chuan ina a texta an ron lu bera chu kolosa bung kha chang som panga na hian ron mang sia I su hi pathian tak tak ni lovin chatun pathian kha ni lovin enge ni he ta thil sia mani mai lom ti khan ron soi thin ta ni entina kolosa bung khat chang som panga na chuan ti hian a soi Isu chung changa ani chu mu theilo pathian an pui thil siam zong zong apiang masa ber chu ania ati chu thil siam zong zong engari zing apiang masa ber ti wang khan he is the firstborn of all creation chu Isu chu I chatuan mi ni lavaron chan hun nei lom le tiang khan in anon soi don ta ni chu ta chuan he trong kam hi kan mananga ya nor sia ro Bible hi chiang ang u Kolosa bung khat chang som panga na changa chang
som ni na thleng chuan Isu ani na dik tak khan Gnostico ne na soi khania tharau lam khovel thil pi alama khan Isu chu thil siam masa ber tia soina chan chu thil dangan wanga ni lovani Isu thu nei na asoi na tan khan thil siam masa ber ti khan soi chau ta ni athu nei na la kha soi ni ta ni tin sam somriat le pakwana chang somni pasari nain enani chuan tin kein ani chu fatira ka siamanga tin la li su chung chang kha soi dei to a fatira ka siamang first born ti chong kam kha mang ta ni chu davida chung chang a ron soi na kha ni ta a davida kha an unau zinga piang masa perani lo thu kan muwa ma se thu nei na ane dan chung chang ron soi na kha ni don ta ni chu lo in ringula lo in buat sai ro heng hoi ron la tam don chok ni na langa tin engeni tuna ka soi masak zok World Mission Society Church of God ho te pe chuan in Korean dula mel thatak tak te ka ron shroi ton ani an zir ti pe chuan in mi tam tak kha ni kan lo thlu palang thlu phang ti kha lo om ve a engeni ma na ron shroi dula pakhat pe chuan mela thakho mai vun po kha nal sia an ti te tur kha nia lo in veng film kho ro an Bible soi dan hi a fu lo in a him tok lo vania ti ha ka soi thei dan chu ni ta a zir ti na him lo la ka ta i lo in veng ram u a chalat tu ringot khalai khan ya poi mo khop mai zona pok an phok fut vieng ri kalai tak kha chuan ni le sei zom hal tiang ni chin khan i lam ri zau to bok biblical sexuality chung chang i soingun le it soina hian tel thin ni ti kan lo shia hei hi nia engtia han vei chonge ni engwanga he topic hi thlang thin nge ni ti kha min thil ngal thei chuan khoin ni puma nui za thla de me zo apologetic sa pathian hi omong nge Christian zir ti na dik nge ne ti kan kalpui lai khanin biblical sexuality chungchang hi contemporary issues ti kan da thin kha ani ve de leka I heavy topic hi chu ti hin ka tu yang ti ngai na hi ka rengai hau lova amai ro chu ni kum khan ka mel riat te ka kum na chang te le mi rang ka kum na chang khan a veyom do na ni hi ti ngai tu na min siam sak na sak mai tin kan thin te ti kal tlang atangin mizo te hianin premarital sex lama hianin kan lo sang don hle ni hi ti ngai tu na min man tir ta ni so ta chuanin enge ni hey statistics lampang te kan ena central k3p statistics kan la a so chuan 1997 sang kha zakwa song ko pasari atanga sang ni le pasari thleng khan I biakin honga in nei thile biakin pon lama in nei the kha biakin pon lama in nei kha 69% atangin 59% ta tla a te chuan 2007 atang khan sang ni som ni le pathuma khan 50-50 ang de lek khan ronum ta ni karil ru tak chun mizo thalai te in ngai na sualam panga hiani kan lo filim ta zel moni le o ti ngai tu na kan manga amai ro chu shilonga khoma Shillonga K3P ruai tu kaloni boka Shillong K3P ruai tu kani na ngin kamit alo vahan del rei tak em ti ngai tu na ka nei ta ni so that chuanin ti hian kan ngai tu chhota a K3P le angin ko randang thalai te po ani vekanga meichia ril run na tam takhian lo omani counseling center pakhata phe chuanin ti hian na soyan counselor pahadi kan mel ria tha kan rong bor pui tho ania ani chuan ti hian na soyani kar khata hian meichia abialpa hne na a virginity pe a abialpa in bidang kopsana wanga ril runa kum tur hi kar khata pakhatal lo om thina tia kar khata hian kar sumnga pani anoma counseling center pakhata khan kum khata mi sumnga pani chu tiang kum turang chu an ne yang thluk ani don ta ni chu counseling center tang zong zong ten khan han la khomi la tin counseling center pan ngam lo counselor hrim pan ngam lo mani tuar tlok ang chi te po han ngai tu don tai la khi a khan an vei don ta ni chuan enge ni kan mel ri te pakhat hian in ron soi shilongan le khan zir lai po khan in ngai na sualan lo tlu ve an lo tlu sual ve lo pal maya chu da chuan in relationship in ngai zona le nu pui pasalan ni dan thleng eng kim ma ngong dan kha kan mu chiang le zual ta ni a mei chia zo khan tun thleng in ngai zong ani le tolo pasal po nei tolo wa a mi pa khan ngai zong dang nei tum matum thina ni ma sela enge ni relationship nge tak kha nei harsa ti chho ve than ta ni so ta chen kan ngai to chho zel ta
enga tinge he ting hian bi hian an na sak em le ti ngai to na kha kan mang chho ta ni cha chuan lekha bu rang rang te kan chia chu bible te a zirti na te kan an en chho ta a ka ve ta bera chu mi in anin nei ma a he mi pat me chia dan man kholo ma hian anin nei ma chu in vong tura in sum da tur chan tha hi kan pe ka ngai don ani hi ti min ngai to chuatir ta ni a apologetic ka pe ka ngai don ta ni hi ti min ngai to chuatir ta ni chu chuan kan an zir chho zela makte me chu mo puma US ko kan an enta a hemi premarital sex le sex stream man man na sat hian ngonga nei don lo mo ti ngai tu na hian mang na sata ni hookup culture an ti ta a chu ta chuan in makte mai chu sang ni le pasari khan American Psychological Association khan pre college le college kallai te zinga thalai te zinga mi pat me chiat na mang thin te anan kom ta an man chan le an man du da na te kha kom na khan an nei ta ni engam maza tan kom ta chu tan mu chu chu mi pa le me chiaten kha mi a sex an thlir dan te le an kalpui ta ani mangai ta rim he lo in ang lo na sa hle to na ni hi ti ngai tu na ka nei ta an conclusion a chon ti hen an soi ta ni mi pa chuan abial nu amut pui theina na mangai thina me chiat chuan mangai a hlo theinan abial pan ne na in phal thin ti khan ron mu chu dan khan ni ta ni chu ta chen ka ngai tu a hemi mi pat me chiat na thili chu in mangai ta jing man tur ani lai khan an man du chana halloween ang ta lo re renga ni hi mole ti kan ngai tu ta chu chu mi zo thlai tam tak he tinga lo tlusual to counseling ma mo ko kom ve to china po chu chi chu kan mu chu halloween ni ve ta ni tin Freda McKissick ti le Joel McElhaney ti khanin hooked ti le khabun zia ka biologist le psychologist an dia anan mu chu chu mi hian in ngai na sual kan ting chi sex partner an nga po le relationship ngit an nei theina chance kha atla niam tol ani ti khan ron mu chuak ta ni so da chuan in nei na a successful na tur chance te po kha atla niam tol zela ni ti kha ani an research ti chang khan ron lang chiang ta ni chu chu ke chuan ka ngai to ta chu khami kha kan mizo thalai te nan lo tong palanga pathia dina asiam ange ya in nei na khuna tan le nu pa te na in lai chi na thu beran nei theina tura ta na pathia dina lo da hi chan na lo om ani hi ti min hu fia tir ta ni adama khan anupui ev kha apol ta ti kha tongkama han yada ti tongkam hebraya khan mange antia chu chu me hring in lai chi na thu ber nei theina tura ta na pathian in he mi pat me chiat na hi min pe ka nei ti hi aronom ta ni chu chu midang ne na kan man non si kha chuan i kha in lai chi na thu ber kan nei theina tura adal tol don ta kanin nei na le kan mangai na po hi adal tol thengem le ti ngai tu thei tu khop khan research hian in ron soi tlat ta ni chumi wan chuan kan thalai ho te hi tu na hian an lo ti sual pal to ani chuan krista a chuan thil siam tharan ni the ani ti hi kan puan chuat tam le ti non to lo turin kan fui tam angaya tin alat ti lo te hian ni anin nei ma chu anin sum theinan chan tha kan pek zel kha poimo ni tain ka ria chuta chuanin a toy zong in tian kan swinga ri lu tuk lo na korin le kha thona hanin pakhat na bungsom pali na chang li chang sari na mangai na chung chang kha suita ni mangai na rang mangai zu do the nge ne a do the ya awangai lo lova thil thalo ngai tu ngai lova ti zong zong kha ron srita a to pa chuan engki ma ringa engki ma be se ya engki ma tur chu thin ti kha ni ta ni tun la ya in ngai zong tam tak te hian mangai na mang sual hian I enge ni mi pat me chiat na hian an lo tu sual photo thina ni amai ro chu ka soi du chu hei hi ni in mangai tak don ani chuan eng ma in ta na thalo turin in ti saklawanga eng kimin ringanga eng kimin be senga engang pon chu chak na chelo chuak pon ni ta sela mangai na tak taka chuan in tur chuakang ti hi kan zir ti tamanga yani tim mi pa te hianin kan nula te hi kan ven hi mangai khoi chetu ni lovin aveng him tu iniangu chu chu mi padin hun dik tak tur nin ka ria a khoi chia chu mi za chu ka thei lom lo ang ti chi in ti theinan ni lovin ke chuan ka veng him thei ani kan ti thei poi moin ka ria ni tin puma pakhat chaw he pride month kan om meka june thani meka mizo zinga hian kan la boy thei tu chu homosexuality hi ni pokin ka ria cheta chuan homosexuality kan thlir dan zong ate po hian bible in na homosexual practice adu lo zia hi kan soyangai kan soitam
thiam po poimo in ka hria chu ti rual chuan homosexual inclination nei kan tiang chi mani an pui ngai zong chiang hi tam tak hi an du wanga mani bik lovania i ta chang pe chuan hi tlei rol pakhat kum som pali le kum som panga mi hi ne menon text lol to chu tiang za chu kan i rem huna tlak ka du si lovan eng tin nge khongai takin min pui ro ron ti chang omani hei chumi wang chuan hin an chan chin chho kan soinga lo zir ve chin la Sam Alberia ti le David Bennett te i lekha bun zia ka Sam Alberia chuan is God anti-gay ti lekha bu zia ka Sam Alberia page UK pastor ani ni po homosexual ania mai rosa Krista mangai na wangin homosexuality a practice lovani Krista tan vekati ani David Bennett chu Australia gay activist masapper ania ani point Krista ne nain to nuwa chuanin engma chutiang lampang chuti to lova Church of England an sinotina homosexual marriage ko rin pom tu le tu lova an soi khan David Bennett khanin homosexual marriage pom lo turin aron rong chuanga ma ti hianin a soi nge nge ni mangai in lovin khovelin Isua a sha theilova thiang limna tel lovin khovelin Isua a mu theilova ni ati ve thung ta ni an poimo zia chu mangai in lovin khovelin Krista sha theilova thiang limna lovin an mu theilovang ati ni chu Avan poimo in avan ngai nom em ya kan mo tak ni iron sai chok I ve em ani boka ne ima irong bol na ture malak na tura mi topic bika he pe chon itui boka ya pathen in malas momang se I enge be sei na sang tak nen tin nangina ilo zer chena te po kha kha iron share ta lo mo khop mai chuan a hun top lam kan nei don to a hei zo na pati khat chau am to amara chu to lo ma te point sharing te poi kan langai tha don nia tiang hian rong bol nai kal chauta ipa kha Fianrial hun man dan ka zota ani kha chuan ngai poi mo khop me a chu tiang bo chuan antinge a fa pa hian ti zong kha khati te ka ro lo amaka zot chak khop mai chu hei ain dot boka video hi zot chan chu khongai nè bù mầm cấp ba hay ròn xuế min thì hụp hụt hal ringot nè cấp ba hi chu ni e soi ta ngang khan at clay roll tlang wal chowa Fianrial hun man hi khovela ngai poi mo ber te zinga mi nia ani phe chuan in tar kar khat hun hi pe ala ma set kher thina ani chuan in I khami kha chu I kapo pe lang ti ka lawani hati ve thina ni tu ye mem thina ni ke ina Fianrial ka man da na hi ti hian ka mang thina zing ka thoa hian thutlung hlui lampang hi ka chia thina ngai nom ti deuh hian ka chia thina ka theia chuan bunga tal hi ka chia thina di choma lama hian zing lama ka tho ve le hian thingpui le ka in ma le thil dang ka ti ma hian bunga ka chia thin jan chong trai na te ka manga ka chiar tang khan enge zir chu tur ka nei menge he ka nge ni he bung le chang te hian in enge tu lai khovela kanuna po lo ni ta sela midang tan po lo ni ta sela enge sui chuatum ti hi ngai tu chhun zom ka mang thina na tan ka mang thina tin chu tian chuan hun ka mang de tlam pui tin chong trai na hun te kan manga dilenga ka hun man dan tur te po ti khani kan ngai tu chowa pathian hena ka in lan thin ani tin chu mi ka zo chuan thing pui te kan an ina ti chuan tlam pui thu in memi discipleship the tianga tu na ka soita gang the spirit of the discipline tiang chile adang devotion da lang chi te poi kan chia chun zom le ta a chu ta chuan in enge kanun pui tur tharau nun lama ka than pui thei tur ni ka hria tang chi le ka bu te po hi ka mang ve to thina chu tian chuan nge ne Fianrial hun hi ka mang thina tin ka chong trai hian in pathian ni ka ti pui thin ni ber hian ka hria a ka chong trai ka deal pia lama hian in tlan nel taken han biak dan te po hi han ka ngai tur a chang chuan ka ngai tur hin lom pathian ani ti ka hri a kalal ani bokani chuti ro chuan ka pa ni na lai po hi om boka a chang chuan ril ru ha na tur lawan ni ta ila ti tur lo nga em te lal pa wena chuan eng tin nge ka tiang ka van thiam lo tak em ni ma sel nang ma na huna eng kim min rem khom sakang che han ti chang te po ka nei thina chu da chun pathian khoi na po ka mun na sat ve thinin ka ria ni chuan chhun lama te hian na ka tho da na zir te le ka hun man da na zir hian chu tiang zong le kha bu apologetics based te po ka chiar ve a tin kumin atang hian in pastor John MacArthur a US a an pastor lar hian in Bible chiar dan tur le kha bu abot saya chu kumin khanin kan chiar fo kan apply chho ve china a tha khop mai ka tia lo ti ve chinula
ama se ama tiang chi chuan ka tilo ka ti dan ka thlak dang dam deuh hleka ani chuan in ti hian atia thuthlung hlui lampang hi kum khata voi khat chhir chhuatum thina thuthlung thar lampang ero hi chu entiana mathaya bu lo thlang ta sela bung khatna changa bung sari hi ni khata ka chiara chu kar khata voi sari ka chia chok thin ni omje chu ni tinin bung sari zelang khan ti khana chiar thin ta ni chuan an mai na sui chu an in bible min ti hria chin pha me mani atiani voi thumna ka voi thumna a phei chuan a soi tum mai ba ka mit thla hian a soi tum le ain tut tan tur ka hreto a voi li na kha chuan ka hne chana voi li voi nga voi ro kan ti chaw te phei chuan ka pe to lo chang voi sari nai ro chuanin ti hian ram lang thin ni ati kha ke pon kan mang tang kai ve ke chuanin bung thum hi kar khata voi thumang hi ka chiar chuak ve thina kumina hianin hei lekha thon rang pola lekha thon ang chi te ho kan chiara a tha ka te khop mai ka ril ruwa hian ti hian na be pha point ka ria chu I bible ka chia dan le again ka Fianrial hun ka man dan ne chong try na te pon an chun zom ve zel ta ni chu tuna zola ron sai kha kan lo practice ve theina poi mo dam ning ka ria kha ani lo in chiar zau buka kan ti don mi kha tiang zong han lo experience chota kha kan ti ve ta na thakho mai I ma chopi nem tu hi ka zo du zerong bo zel na tan chulai chu min han shit lok ta la alle kalo me hei ma chop kan nei a chuan tu na hian ai zola mun thuma thu soina tur ka nei dona vai va konveng thlanga te zarkot YFC a le kulikona te an be chu don school la te po khane non soi nual poka tin July thla top lama hian a remani chuan Delhi lam te po kan on shoot so mai theya kan rong bol na hian biakina chau rong kan polo zirna huna kan han lu chil thina university at the college at the poti han kanan kal thina khate yang khanin kanan be ve thina tin clear to ten in lo tui ve lo ani chuan kumina hianin Reasons Academy October thatopa ni somni pakhata tanga ni somni paruk Hyderabad kan nei dona chuta chuan sapram lama tanga kan mithiam takta Euros ate Fazal Rana te tin India rama chuan LT Jayachandran kan ti te Joy Verghese kan ti te anon kaldona hemi ya hianin training kan pedona chuta chuan in lo tui ani chuanin ron zom ve ram pokula in Christian rinna pialama he apologetics kan rinna kan hum him le kan von him na lama hi thui takin he hianin min puyang ti lo hreve hrimula kan an du'a tin rong bol na ma chopa chuan mi mala chuan in hei enge ni ko ran lama te le K3P lama te po engmoti tur chu kan la neya tin kumina ka lom deuh mai le min lo trong try pui tur kan du chu zoram pon presbytery K3P mi chairman kan ina meka hianin fellowship a hianin presentation nei turin min ron ruat ve hlo maya Christian rin na hum him le keima ni Christian apologetics le keima ni ti na ngani chu chung chang kha kanan soi dona chu Mizoram mathir chungin engkim kanon ti dona hei zoram pona hianin thalai sangkhat don ve hi chukan omang GP member po chutianga jinga chuan mi zali atanga vel zali zanga vel tal chuan kal khom kan ring deva chumi ma chuan in presentation te kanan nei dona chunga te po chuan na satakin min lo thong trai puila he Christian kan rin na hi adika atha amoya me mawangin von hin tla kani chumi kan ti theize na turatan le zirna huna kan local ani po in min lo thong trai pui don ya kha kan thret ang khanin rong bol ma chopa nga khop mai kan tong try pui nge kan ti ma motivate takin ka ria viewers tan khongai takin atul le thakan ti angin voi khatta le chu ming hil alam sakila atan hen tong try teng ka som du chau ni zola tan hian te chuan zual kan lom khop mai in inagaron kala min lo duat boxia tin mai ba ka ipa kan han kom du anga te po nangma nen kan hin bezung sunga bia kan wo mania zola hi ikal zen tura kan ipon rhyme and reason project te pon tu sakna kan hlan mol che thir tu te kan lom khop me mi lo thir sak thina te chuan hun tha kan nei kan mule wat tura kan nga yani te chuan zola sharing turin te nang ka so manga te chuan anin hun topo maron lavek doni le masa in pumam min du sakna wangin i chunga po lom thu ka soya tin tuna soizong sung ka mi ka phulo in min fak ve hrim hriwa po khan lom thu ka soya an ni na zat ve po kan i phalawang a soizong song kha chumi wan chuan in tongkam thatak in min tha wangin lom thu masain kan soini ta sela tho me
tin sharing han nei tur hianin enge ka soi ngo ti kan ngai tu a karil ro ronom ma sabera chu apologetics kan ti hi mi zong tan ani ti hi kan soi masa ange achan chu apologia ti agric no kan la khi me kan puiling Sunday school apo fi tak in ron soi zirlai khan ron soi to a chuta chuanin Peter le khathon pakhat na bung thum chang som panga na khan in rin chan chu chana peturin loin pe ro ti ang khan in an zia ka zia zo ka chuan Christian ho te na soina ni mi tam takhian in he apologetics kan ti hian engene intellectual deuh le khabut sir zau chu ti khati turanga hianin kanan nga ya chu kher chu ni big lavania ti hi voina ka soidu chu nia tunlaya chuan khovela Christian khovela chuan Christian debater kan nei that ber te zinga mi philosopher William Lane Craig chuan ti hian a soiani apologetics top khok chu kan nun hi ani atiani kan nuna minan mu chuan Krista an mutheni ti kha at soina ang dewani the ultimate apologetics is our lives tina soini chu kan soi chiang do a hey thiltam takan an soi thina reasons to believe here in international scholars meet and nei thina chu da chani ka tel ve zo thina chu da chuan Kenneth Samples a philosopher theologian hian ti hian an soini tun lai chana po Christian na hrim minan be hian atop kho ga chuan Christian na hian mi hian mu an nei lo wang mai na lo man pe thin atiani en tin an tun line sina po hanan soi to homosexuality chung chang te po hanan soya atak taka chuan mi hian mi pale me chi in nei na te hi a hlo thlingina thani ti mu tu hin ni theilang chuanin anon mu mai don ani atiani chuan in nge va reasoning va pek va argue va khangai don ye lovani ti kha chiang ta ne tin Norman Geisler a Christian apologist tam taklo cher chuak tu ma po philosopher theologian ani ni hian ti hian atiani mi zongin apologetics kan ti turani achan chu pakhat na Bible in ti ro u atiani atia apani na chuan mi hring ngai tu na real kan reasoning hianin amammo ani atiani lali suaning tin nge soi le thuthlung lui lama po khaning tinge kan mu lalpai pathian chu ichak na zong songin the na zong songin I real ru zong songin atitelani apologetics hian chu min siam sakani kan real ru zong songa pathian thu kan ngai to theina tur pathian chang kan ngai to theina tur le pathian engeni om nge ti kan ngai to theina tur tan hian tu man ro thabera chu apologetics a hi ni ti kan hria thiam a poimo a tin apologetics kan ti hi mi tam takhiri ngai tu na fu vak lawan nei thina chu debate amo hian ti reng thina ni debate hi ne reng lova debate hun no om reasoning le engeni thattaka mi kan zir tir hun om bokani taktaka chuan Timothy le khathona khan Paul khan ina soifo thina chu India na athak la ta loin veng ru ti te om thina tin thu lova mi poi soilu turte le ngeni za ngai taka kong eng kima rin na hi kan zir tir turani ti hi minan shilfi apokani hey lekhabu pakhat hey hi lo chir turin kan du chewa a new kind of apologist Sean McDowell hianin abot saya hey hi Indian copy ani Indian marketa an zor thei turani cheng zanga le somnga chawani aizol o ema ka le nge ani boka heta hianin apologetics kan kalpui dan tur technology social media social justice changchangte tuna cultural apologetics kan tiang chi tele engeni homosexuality sexuality feminism kan tiang chi zong so ata po han hei hian chiang takin ran zia ka tin apologetics a hianen me chi ata po hi kan momo tamin ka ria ani me chi apologist try khovel hianin kan momo zen donin ka ria kan me chi ate o I chang so ang o tin ato kho ka chon ti hian kan soinge apologetics hi engwangin nge kan ti chuan lali suwa kan hrechiang ani chuan lali sui kan hmangai tak ani chuan lali suwa rin na le lali suwa nungzui na hi von him tla kani ti hi voinia ka soi du le ka share thei ni ta sela a tho ome ka lom khop me tiang hun rem chang min siam sa ka wangin tin rhyme and reason te po du sak na sam ber ka lan zel chewa tin thli tu te po pathian mal som nen chan zel thei nan le he in kom na kal tlanga pathian in thin lo thu soi nge basic in du sak na sam ber ka lan cheu ka lome